Želim da u ime Socijalističke partije Srbije i naših koalicionih partnera želim uspeh u stvaranju onoga što je Aleksandar Vučić formulisao na početku svog premijerskog mandata, a to je stvaranje bolje i jake Srbije. Više od 100 zemalja je priznalo nezavisnost, jednostavno proglašeno nezavisnost Kosova. U takvim uslovima je vlada Srbije preuzela odgovornost za Srbiju danas. I krećemo se u tim istorijskim okvirima. Zato danas nisu dovoljni sitni koraci. Potreban je krupan korak napred, jer Srbija i srpski narod zaslužuje da živi kao sav normalan svet, da ima jaku zemlju, da bude poštovana u svetu i nadam se da će to biti ostvareno.